neza abakurikiye TVN TV, reka nizere ko mumeze neza aho muri hose mu bice bitandukanye bigize igihugu. Iyi ni inkuru ibabaje y'impanuka ikomeye cyane yabereye mu karere ka Rulindo ahitwa ku Kirenge mu gicamunsi cyo kuwa kabiri tariki ya 11 Gashyantare 2025. Iyi mpanuka yabereye muri aka karere ka Rulindo ahitwa mu murenge wa Rusiga muri ako karere mu masaha ashira saa 7:00 irenga, aho yari itwaye abagenzi bagera kuri 53 ibavanye mu mujyi wa Kigali ibajyana mu karere ka Musanze. Iyi ni imodoka yo muri kompanyi ya International cyangwa se ni imodoka ya societe ya International yari itwaye aba bagenzi yakoze iyi mpanuka ikomeye cyane. Iyi modoka bivugwa ko yari iri kwerekeza muri ako karere ka Musanze, igeze mu murenge wa Rusiga muri ako karere ka Rulindo ahitwa ku Kirenge. Muri ayo masaha y'igicamunsi nibwo yaje kuba yarenga umuhanda wa kaburimbo, impanuka yibarangura igwa mu manga y'umusozi muri metero zibarirwa muri 800 uturutse kuri kaburimbo. Iyo ni impanuka ikomeye cyane kuko yahitanye abagera kuri 20 bakaba bahasize ubuzima, ari nako dukomeza kwihanganisha ababuze ababo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SP Boniface Rutikanga niwe wemeje aya makuru y'iyi mpanuka, ndetse avuga ko inzego zitandukanye zihutiye kugera aho yabereye zitangira gutanga ubutabazi. Yagize ati impanuka biragaragara ko yatewe no kunyuranaho kwakozwe nabi k'umushoferi wari utwaye. Iyi mpanuka ikimara kuba ubutabazi bwahise butangira gukorwa. Yari impanuka ikomeye yasabye ubufatanye bw'inzego zitandukanye, yaba polisi, ingabo, inzego z'ibanze n'abaturage kugira ngo abantu babashe gukurwaho aho bari bagezwa aho imodoka zari ziri ngo zibatware kwa muganga. Aho yabereye ni ahantu hasanzwe hagendwa, ni nabwo bwa mbere hari habereye iyi mpanuka imeze kuriya. SP Rutikanga yakanguriye abakoresha umuhanda by'umwihariko ku batwara abagenzi kwitwararika. Ati umuntu wese utwaye ikinyabiziga by'umwihariko utwaye abagenzi aba afite ubuzima bw'abo bantu mu maboko ye. Akwiye kuzirikana ko igihe cyose atwaye, igihe abisikana n'ikindi kinyabiziga, akwiye kurangwa n'amahitamo atanga umutekano usesuye w'abagenzi atwaye. Nanone no gukurikirana ubuziranenge bw'ikinyabiziga ko buhagaze neza, hagenzurwa ko utwuma tugabanya umuvuduko dukora neza, ariko kandi na ba nyiri sosiyete b'ibinyabiziga bitwara abagenzi bakabigira inshingano kugira ngo twimakaze umutekano wo mu muhanda. Yihanganishije imiryango y'ababuze ababo, anayihumure abayikomerekeyemo kuri ubu bakiri gukurikiranirwa kwa muganga. Kari agahinda gakomeye ku bamenye iby'iyi mpanuka kuko ikimara kuba ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiye amafoto na za video zigaragaza iyo modoka ya bisi yangiritse mu buryo bukomeye, inkomere ndetse n'abahitanywe nayo bakurwa aho yabereye mu musozi muremure ugizwe n'ibyiganjemo ibihuru, amashyamba, ngo bashyikirizwe inzego z'ubuvuzi nk'uko tubikesha urubuga Kigali Today. Iyi mpanuka rero ni impanuka idasanzwe, dukomeza gushishikariza abantu batwara mu muhanda by'umwihariko abantu batwara abagenzi, mujye mwibuka ko ari ubuzima bw'abantu muba mutwaye, kandi nk'uko mwaragiye mubihugurirwa ndetse mukabyiga mu bijyanye n'amategeko y'umuhanda, mujye mumenya ko mbere yo kunyura ku kinyabiziga hari ibintu biba bigomba kwitabwaho kugira ngo urebe naho hantu nimba ari ngombwa ko ushobora kuba wanyura ku kinyabiziga cyangwa se aho hantu hagaragara neza kugira ngo ubuzima bw'abantu butazajya bugumya kuhagendera. Reka dukomeze twihanganishe ababuze ababo ndetse n'abakomerekeye muri iyo mpanuka. Imana ikomeze kubagirira neza. Ayo niyo makuru twaba dufite kuri uno munsi. Reka duhure mu yandi makuru azakurikiraho. Turabakunda cyane. Ciao ciao.